Inyanga edume kakhulu kwaMhlaba uyalingana ugodo lalamankangane. Sekuqinisekiswe imibiko yokuthi-ke akasekho emhlabeni emva kokudutshulwa-ke ngabantu abangaziwa okuthiwa-ke bamngenele-ke emzini wakhe. Bafowethu, ngicela ukunibingelela la kwisiqiniseko SA Media-ke. Muqala ungena kule channel-ke ngicela wenze ubulungisa-ke ucinezele button ka-subscribe-ke uphinde ulike lama video-ke esinenzela wona. Webafowethu-ke isililo ngapha nangapha-ke kwahlali-ke baseNingizimu Afrika-ke emva kwembiko-ke esingenile-ke yokuthi-ke ugodo lalamankangane kwenyanga edume kakhulu-ke kwaMhlaba uyalingana-ke akasekho-ke emhlabeni. Le mbiko iqinisekisiwe-ke laphana-ke emva kokuthi-ke shuthi kuxhunywane-ke nabathile-ke abangamalunga asondelene nomndeni noma-ke angowomndeni. Le mbiko isithusa abantu abaningi njengoba siyazi ukuthi mesikhuluma ngogodo lalamankangane-ke laphana-ke sikhuluma-ke ngenyanga-ke enegalelo elikhulu-ke laphana-ke sike sayibona-ke ifaka uxhaso-ke nasebhakedeni-ke lika-Ayandamisweli-ke aphinde-ke abe nezinto ey'ningi zokulekelela-ke abantu abaswele-ke laphana-ke. Le nyanga aphinde futhi-ke yazakhela-ke igama kakhulu-ke ekutheni-ke ukwelapha kwayo-ke laphana-ke ikwazi ukuthi-ke isize wonke-ke umuntu. Ugodo lalamankangane-ke inyanga kakhulu-ke edume ngale ndlela iyisimanga mesikhuluma ngomhlaba uyalingana. Bakwaziwa-ke ukuthi uma ukhuluma ngomhlaba uyalingana ngeke ulishiye-ke ugodo olalamankankane. Amazwi enduduzo angenile bafowethu, lezi ndaba zibuhlungu kakhulu. Abantu abaningi baphukile ngale mbiko esivelile. Thina-ke sikuthatha sikubeke njengoba-ke kunjalo. Cela sidibane kwezinye.